itatu cia kioko Kivuiyo cha Mauvoo ni kuanzia ya ulikuna ni mwekati wala ngumbanise kuanzia ya okuvi. Kivuiyo cha Mauvoo. Chama cha Jubilee ni chaweta kana ni kiuthaka kotini kumanda uwelese mbeange kukonya uti wa koti munene ula unawetie kana koti wa kuungamia muradi wa waki wa nyumba cia thwa munini ni ute na mio. Mutongoi wa Azimio la Umoja wa Coalition Raila Odinga aimenda andikani kana employers yonthe yumonga mikutila thoko mimo koti wa waki wa nyumba cia thwa munini watiania na mwamulo wa koti munene wa kana koti huu ni ute na mio. Azimio no yende kuweta kana ni kuende no sikumia serikali ya Kenya Kwanza wiki kana ngalama ya mikali ni atheha itina wansama ya unena nya wa pamwe ya the National Dialogue Committee kuema kuigwana yulo wa undu undini wa report yayo kwa Mauvoo asu kati wa angi ni na ukethia na naudho cha nyenita wa Irene Nyamai. Kivuiyo cha Mauvoo. Chama cha Jubilee ni chaweta kana ni kiuthaka kotini kumanda uwelese mbeange kukonya uti wa koti munene ulona wetie kana koti ula wa kuungamia muradi wa waki wa nyumba cia thwa munini ni utena miao. Munini wa mwene kivila wa chama cha Jubilee David Murathe weta kana uti ula unaumiwe kwiso bala koti unawetie kana koti huu wa nyumba tawendete utena miao na ingi kuitegilia serikali kuende ya kumatila Kenya no bingisa enendi. Murathe asekana nde umanya undu koti u utonya kutanga sota utena miao na ingi serikali itegilia kuende ya kutila enendi koti u ginya matuku 10 mwai wa mbe mwaka tuko amuka 2024 wala ukunena na kisese kimwe cha radio vandi ya Kenya. Mauvoo ni omeo ukonya kiini kana mutongoi wa Azimio la Umoja wa Coalition Raila Odinga yuno mendie andikani kana employers yonthe yumonga mikutila thoko mimo koti wa waki wa nyumba cia thwa munini kuatiania na mwamulo wa iso wa koti munene. Odinga na ulaye itongwese ambunge amwiki kaloni chayo no wetie kana itambia asili mama kwani kunono cha mwamulo ungi nyama tuku 10 mwai wa mbe mwaka tukwamuka kuituma koti wa nyumba utwika mwia okuatiania na katiba. Raila no kathi ye uti wa asili atatu mama kwani alani Lady Justice Christine Meoli, Justice David Majanja na Justice Lawrence Mugambi wakana mwia wako tulwa kilungu che mwaka 5 cha misala ya thoko mima serikali meoka ni utena mio kujwa ikulia andika ni monga bie imwe kwa imwe kutilwa ku pate kwetela nginya matuku 10 mwai wa mbe mwakani wakavindani kau yumutongoi wa Azimio Raila Odinga ni witikilile kukwata mbau ripoti ya nzama ya unene ni wavamwe ya the National Dialogue Committee indi o maunduni ala metikilanite kwa vamwe mioka. Maundu ni vamuna kuseubwa kwa uvisi wa mutongoi wa ulei kuseubwa kwa uvisi wa Minister wina hukumu loko asikana nongi nyeyu mwene ndi nake thukiwe wasya wake kuatiania na mawendekethio yulu angalama ya mikalile. Odinga no wetie kana Azimio ni kusioka kula kuimwene ndi ingi kumukuja molo tombeange yulu wa undu na huyo vora ila no wetie kana report no timba ilu na tindelu na yuni meo mandanzia ingita Azimio kusukumia serikali ya Kenya Kwanza kuigwa kiyo cha mwene ndi na yithesia ngalama ya mikalile. Tulisonga na mbe Mauvoo ni makonete koti wa nyumba cia waki wa nyumba cia thwa munini minister kana mbia wa itheka waki wa nyumba na mivangilio ya masoko yuni wa menda andikani maende kutila thoko mikoti wa mradi wa waki wa nyumba cia thwa munini vamana kumya koti wota andikani unduni koti ni vamwe na kilungu cha 1.5 cha musala wonthe wa muthokomi na ingi kilungu cha 1.5 cha musala wa kila muthokomi muandikani umasya bala serikali wetete kana muandikani ulo kuema kuatia mwia uno kuno faini wi anene na kilungu cha ili ilo vyasyo ndila wemete kuiba kila mwai itambia hii ni kweto mbau ni nzama ya mbunge nene ya maundu mailo vya leto ngwewe ni muyumba wa Molo county ni ya Nakuru Kimani Kuria kulo kuweta kana mbunge li muvangoni wa kukwata mutalatala kuma kula kwi serikali kukonya mitalatala ya uthukumithia wa koti wa nyumba cia thwa munini. Wakavindani kau chama cha the National Trade Union Congress chama takatali cha KMPDU yumekulia andika ni monga bikutila ine ndi koti wa nyumba mituki kwa kwithiwa
koti munene onatuye kana ni utena mia na yusi ya maithisi ya kututia mabata mathoko misienda serikali itongie ene ndilo byasio ila bethitwa maitilwa cia koti wa nyumba cia thoa munini kumela muya wambi se kuthukumithwa kwi mwaini wa Mwanza mwakani Chaisonga na mbele kana azimio no yende kueta kana ni kuendea kusukumia serikali ya Kenya kwanza kuikiria kana ngalama ya mikaleni ya thea itina wanzama ya unene wa pamoja National Dialogue Committee makuiwa na yulu wa undu kuatiania na azimio ne kana kati wa maundu ala mekwika kuikiria kana undu wa ngalama ya mikaleni wa thinikiwa ne pamoja kukuni kana ne pamoja kukonia ene ndini wa mbumbano kana People's Baraza kenda kuosa mawoni mo kuma kwetu matuendete utena kukwata mbau mawendekedio ndini wa ripoti ino amwe mutongwe wa azimio Raila Odinga no wete kana undu wa kuolo kwa ngalama ya mikaleni undula wapata muno balotule mutingaliko ya serikali kwa kwema kuthinikia aitanga samuungamo wa azimio yulu wa ripoti ino ya the National Dialogue Committee Raila no miendie serikali the ngalama ya ndamboka cia mawisa mayo kwa kilungu cha miongo 5 koti sikibathukani wibo koti wa mbeange kwa sindu cia mbamba utakume 16 nginya kilungu cha nyanya ingira ila ni wese kana azimio ndi kwa tambau ripoti ino iana kwa iana ya mina kuthakwa mbungeni indi mekwa tambau o mawendekedio ana maminete kuigana katikati wa member manzama ino Kivuiyo cha Mauvoo. Mauvoo ni angi meuteni kana maubingi sikuma mausungio mamutiani wa klasi cha nyanya Kenya Certificate of Primary Education KCPE mwaka huu alama na umiwe kwitumwa ni kithelu no maende kukilia mawoni kibathukani kuma kwene yanda muviani wa kisomo yu minister muviani wa kisomo Ezekiel Mashogu wamana obisamu nene olokwatilile nzamani ya mitiani va Kenya National Examinations Council neka David Njengere methi wa maikulu makulio kwi umundi kumya cheni mbeange yulwa mathina ama na umilile Elia Mashogu na Njengere mabaniwe kumilambe wa nsama ya mbunge ya kisomo kumana na maunyungu nsio maasiai amanyuwa vawena imwesi hasukulu ile kuikia kana mathina la mana umilile maitonya kumika zama ino neleto ngowe ni muyumba atinderet Julius Meli thina kielelo cha kumanya owo yolo wa maunyungu nsio na monokiko cha sukulu imwe kwithiwa na Max mabwa nene na ingi iko sabyo ku amanyuwa ingi maine wa Max mama somo alamatanerikia na kuikalila zama ino yuweta kana mathina ma mwaka huu mena madhara maingi kwa mathayu manyiwa koisiania na mausungio ma mwaka muthelu vala ene yanda muviani wa kisomo megwa sakana nzama ya mitiani va Kenya National Examinations Council ni na kati ya ni sekutanga mausungio ma mwaka huu ndolo na itie mawingi siku ingizama ino ya sekana yina wia na uthokomi wa neka vamona otongo wayo na uke wale maemeto ni wia ni mebete ndini wanzama ino na minister muviani wa uiti Susan Wafula na kumita no wete kana yu kuthima kukunikilwa na kuitwa kwa wa kanza kwithiwa kuyungamiwa ni kinando cheu cha uiti cha Social Health Insurance Fund na kila kuthukumithwa kwacho kunambie kuungamwe ni koti kwi wa kwambililia wa chumaniki aine na kisese mwe cha mabisa ba Kenya kwiyo na kumita no wete kana kinando chao yu cha uiti cha National Health Insurance Fund NHIF nikisiite kuungamiwa kwa mowa wa manene takanza nicho yukwina kinando kicho cha Social Health Insurance kila kikethi waki ungamia mowa umemo isio on the takanza na kumita no wete kana inandu ila ingesiende ni wa kinando kicho cha uiti nisi ungamite kila wawo the kumothoimi kuthimwa na uiti wango nisio ndhe bala bena kinando cha Critical and Chronic Illness Fund inge na kumita no wete kana meka lande tamuvia wa uiti manoni kana kinando kicho cha uiti chenda bilioni miongwena na thamba kila mwaka na yukati wa bilioni hivi bilioni miongwena na ile nesi akuita na kuthima wa kanza ndini wa stage sio ndesi wa Kivuiyo cha Mauvoo. Mauvoo ni angini kana senator wa county ya Ilovi Edwin Sifuna no wetie kana bana hii napata wa kura ya mawoni kutwa iwa bewa kwendekedia kuthoa kwa kampuni na bibia imwe ya serikali kwa ndo mbene kana privatization na muno mwako wa Kenyatta International Convention Center KICC ona kampuni wa mauta wa Kenya Pipeline kuatiania na Sifuna ni kana mautu 5
mayailite kubikiwa ni atongo imeoka kwa kwithiwa bena atongo imena itomo ya kubena nthi yake nyamali yayo mwene nthi atesi na atakulitwe Woni wake uneni wa Sifuna uyuka itina wa muvia wake nando kwi wa kwambilile chumwaniki kumya notice ya kuendekethia kuthowa kwa mwako wa mbumbanio wake ya ICC mwana kaumbuni wa mauta wa Kenya Pipeline vala muvia wake nando naweti kana itambia ili kuikiria na serikali ni akwata ilo vyambe yange undula wimia oni ya katiba ya Privatization Act 2023 kilungu cha miongwele ne mumuswa wambe katiwa kambuni ngila siendekethetwe kunengeleanilwa kwa mundu bene ute na KICC na Kenya Pipeline ni pamwe na kambuni wa iya wa KCC Kenya Literature Bureau National Oil Corporation of Kenya NOC Kenya Seed Company Mwea Rice Mills Kenya Ports Authority Western Kenya Rice Mills katiwa ingi vala kambuni wa Mwea Rice Mills kumbuthenya wa iyo mombananza mayayo mawetie kana moti yani ni muvango wa serikali wa kuthosya kambuni u kwa andu mbene nambe wa kwina Kivuiyo kicha Mauvoo mwendo mwithukizia UA ni amakati wala ni kumbani siende kwanzia ya ukuvi Kivuiyo cha Mauvoo. Chama cha Jubilee ni chaweta kana nikiuthaka kotini kumantha uelesya mbeange kokonia uti wa koti munene ulona wete kana koti wa kuungamia mradi wa waki wa nyumba satho wa munini utena mia na ingi ujitikilia serikali oyembe na kutila enenthi koti ungi Nyamai wambe mwaka tukuamuka kuna ke mutongoi wa Azimio la Umoja wa Coalition Raila Odinga ayenda andikani on the monga mikutila thoko mimo koti wa waki wa nyumba satho wa munini itina wa serikali kana itina wa koti kutangasa kana mwiao uno ni ute na miao Zimio yende kuetakani kwende ya kusukumia serikali ya Kenya Kwanza kuikije kana kalama ya mikaleni ya the itina wanzama ya unena nyewava mwe ya the National Dialogue Committee kwema kuiwena yulu wa undu na Minister Muviani wa Kisomo Ezekiel Mashogu na mwene kibila wanzama ya mitiani wa Kenya National Examinations Council David Njengere kwi umundi methi wa mayumilambe wanzama ya mbunge nene ya maundu ma Kisomo iletongo eswe ni muyumba atindereti Julius Meli kumya chenyi mbeange yulu wa maubingi siku alama na kusiwe ndini wa mausungio mamutiani wa klasi chanyanya mamaka wala manunuwe kwichumwani ekithelu muthia wa Kivuiyo cha Mauvoo kwanzia ya uliku saa 3 cia kioko ende yana kwithukisika memeka NFM Woni wa Mukamba nye nita wa Irene Nyamai Kivuiyo cha Mauvoo.